Can we have that song, please? Thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Let this be our prayer this Come on, church, let us celebrate. This is the day that the Lord has made, and we shall rejoice. Come on, tell him the glory. We give you the praise, our Father. We honor you. We worship you. We adore you. We exalt you, King of Kings, Prince of Peace. The same yesterday, today, and forever. In you there is no failure. The Bahasaya. Akere na mene kofen. Angeki numedise la bella ha tatifu men la bella sapo le lokoloshe la madi ki numedisa kale bitso na morena Jesu. Amen. Pasanga ba modimo ka ofela ki dumedisa muruti ntako muruti Bishop Kaba muruti Bishop Jones pasanga ba modimo both thank you in Jesus name. Amen. Atswadi ki dumedisa kale bitso na morena Jesu. Amen. Muruti man, thank you. This man loved me for many years. Hallelujah. He knew me from VUT. Walter Gelbradamrate, he loved me. And he said, one day when I start the ministry, you must be there. And when he started, he invited me. Amen. Muruti Jonsu, early money under the monthly when we were having a service. You quoted Origeso Honalena Guala Ganal Barutua Cascaping Bako Panalisi Fifality. Mangatilling Arba Gene, we are Tabelo. He wanted to check them from a distance. Adileta Beona Gomodimo Kenya, Abasheba, Joy Hopula Toviti, Bele was a thief.
modimo o kentse ka ena o checka gore a na o ntse o gopola. Do you still remember what I told you before this? Jesu ha fihla Bethania. Sure. Or I told you. Harry, I'm telling you. Or I told you that if you shall believe, you shall see the glory. Amen. Iringa medical fella baratu. Iringa medical fella baratu. Tumo mama jumela no ren 20 years alo sona len temori marisho chichi. I get a go fella, he told me. He told me that even though I walk through the valley of the shadow of death, I shall fear no evil. He told me. Shall be able to prosper. He told me that blessed is the man who dwells in the secret place of the Most High God, and that man shall abide in the shadow of the Almighty God. Hey! Yala Masia. He told me. Hey! Iringa medical kay libala pinamba ya uska libala tomo di Bible. Iringa medical ikeli ta satano harisori ba. Yari tepisize. Uya sepa. Kubobo ke otiko. Again. Hey! I told you. Hey! Why the penny I told you. I told you. Hey! That if you shall believe, Hey! Agale no swelo. It's hali dumela. Hey! Letla Hanya. Itla le story. Akiri yona ke glory. Le pelo kena glory, utlapelo bene le story. And the Bible says now that sufferings of the present time can never be compared. And that when you are targeted for greater glory, you are marked for greater glory. Hey! Paulo singolla Roma 8:22 before we know. He ba ga twa re dutse tjena ona le ntho re tseba. For we know that all these things they work together. Motho me ke tsona le batho ba bang ga ba tshima he maka ba ja dikuku. Maka dikuku di etswa ka ona. E renga mene ka ofela. E renga mene ka ofela, e renga mene ka ofela. E tswa ona le tosa iba kinga ka o etsetsa towi ba. Ai! Ile fule na le ba ke ma ka le tlo etsetsa towi ba. E renga mene ka ofela. Amo sukumu kena. Ultima shema Jesu. Omane si fapano sa holhota. Ultima sa matsiniso. Ipusa di pilayelo. Ona masisa pilo. Moga meni arema. Ultima shore si hota. Kina gili munyani jwale tuhudile. Akiswamoni ya lukile. Allah hile gize hofa. Maswenye waya lukile. Amanata hahulu. Imba Jehova. Umuyukulla wana kaufela. Blessed is the man. Alaganza makai no wani ka ofela le ya Bloemfontein. Tollgate le patala ka go khanna e. Ha o khanna ko le patala di koloi ya, ha o khanna lo go patala mo. Ha o patala wena o patala lo. Satana o tseba go ha patala tjena ha se gona ke nthogishe. E ha satana. O ska I compare le batho ba palamisitse di passenger. Wena o palamisitse di tshwito. Oh, glory to God. Fa ke tse Jesu tshusitse batho ba gago. Ka ntšhena o tlo itsusa ka tsatsi la bona. Tsaba pala ka Jesu o tshusitse ngwana ja e busi. Ena mo tsusetsa ka tlung.
kopa ka fela re ka tlung a mo tsosetsa ka tlung ena mo tshwara ka letsogo a mmitsa ka jenta a re tota mara ha fitlha naine a gona ke mmatle ka tle a ntse a tšhisa ke mmatla tswa mošana ka mo tsosa le lekasi ke mmatla ha bata Ay, man. ba hlome ditente ba di hloma Ay, Zapa Madausi. ha ba ya hekeng ba motho la yeme moruti ha ntse a re ke nna tsela ya hlaga Ay. Ay. Utakunifunga doy. Ay. Soka manjoy. Ahlatse aya ile bebele a thulisa mmae ngwana ntse a thutse ke mo tshaba ha nthulisa so ka ntho ke kopa le re amen ka ofela a re mosadi stop crying but the reason for crying is still the same. When God builds faith o batla o celebrate in the middle of hell. Why when on na bo Paulo se bana ba bina ka 12 bana ba tshwere di watch tsela tsa sigo aya bana ba tseba o is watching as you had the 12 o'clock midnight usually no more. I said when you no more it is 000 and it's a 0 hour. Heroes rises in the 0 hour. That you are in the 0 hour. It will see no more. I hope you know the name. Ke banda ke rata batho bana ba kgaola selemo batho ba la ka banyatsa ba la le tumelo ba reka di cricket mo tshiaga ba di thu ska ba ba di ha ba message mo a ha e 12 o'clock ba di thunya ba bitsa compliments of the new ka ga e fifi ba ha kana ba ke le mo se se tshama ga letsatsi ha le so tshaba batho ba tumelo ga ba emele tsatsi le tshaba ba re ke lebella le sedi e re na mele ka fela ke lebella le sedi o se ba serious and all AM hai fika hai change story e tlosa pin e be kenya e be seretse money but it's still dark. God is going to remove our P and replace it with an A. And He's going to turn our dark moment into a new day. This is your new year. This is the beginning of the year. That is what's going to be like ancient cage. When you make our blessing about our bench about Calafas, if you have any coffee. What is the more que samaya? La chama banana, in Maya Samaisa, que já se que vão assim, o Satan Pabalila, in America. First Samuel chapter 8. In Habahuka, nothing in general that I want to do 1 until 31st. Talibona. In Habahuka and Tway. Bahoti. Mohutu haka ba bina dipina tsa tlholo. Ha ba sheba ha bona ba bona ho kubella musi. Ya sankgedi go hloko na kong o ka fetola lefatshe ka nti ha watch. La ka khutla tsuseletso batho ba tsuse se ile ha o fitla ha e thole ntodiaso. Oh. Tsona mafu a bona a tshabankile le basadi ba bona. Ene tshebo hloko ntate ka mafu a tje. Go gotswe mollo yo mongata me a batla go blamela ntho sa itsebe. Ntsha motho. Botse ke ha ba go South Africa. Ba batla go tla ka masha. Ba le yena ntlo ya itse. Sure. But verse 6 here taking about David. Aye. Encouraged himself In the Lord. in the Lord. Aye. Ke ga di siki mo ga di rata proje na diabetes ya se fitlile mo e serious. Go di use. How va di doctor se di e ba doctor. How go go tseke la le siko o itla. Amen. Rena mene ka. Rena mene ka fela. Tata rona ga tlisa ntho tsena ta go tlisa di se di na le. Ai. Ha di ntho di pokela bo siko inject yourself. Inject yourself with this word and tell the devil no weapon formed against me shall be able to
wonders in the world. If God be for us, motseng o mong mafafatsa go fitla moruti e mongwe ka ta o fihla ka nako tseo baruti le botichere le bona fela ba na le dikoloi ba banga mona di baesekele le moruti o tlamele bana le phutonyana e hlapoetswe reng amen le moruti ha go kena tseleng e o thilwa ke ntate e mongwe ntate o re ntate wa bona tsela o kena go yona e na le mashwe e na le dikoti le moruti a re ke etsengwa ke gotle a moruti e dikoti mara ya tsamaya moruti fume tsela ena o kena go yona e dikoti ya tsamaya le coachera ke yone Setaski Dr. Kumalo bala ba montsha ntse re matla magazine ya re thapa Clive ba ka montsha ntse re batla ba bapala ai man a phamisa 15 ai man khalla maga Dr. Ntsatso ukasa ke alla maga mafumena wa tsa o ba le coachera e matla ka ke mo re bina se fela so re phako ke tla yetsa ya ha yohle ha e ka nkimela tumela o ntlatse le usikwe maka o tswalela re ka mele ka fela ba batua o mane ke sikile ke Yesu ke dutse ho yena fumesa ha e ka tseno ke a kgatoloha pain is a gift pain is a gift modimo a soka o tshepa ka bohloko ha o tshepa mme mo botsa modimo tsa sile ngwana ya shwele a re modimo no le kae ha ngwana ka etsho a re ne ke le mo ne ke le teng ha o shwa wa ka God never change the position when I had a person I want 21 I will lift up my eyes Muti fume ho soli che mo fati pamisa ma o dilila letsa ma ho ka di papi puso ya ka ikatso ka ri puso ya ka ikatso ho Jehova ya yeti ke rata mo re ke mo lebedi le ha moya wa mme mafume o tsho o la tsale ke e sale le motimo ya sabalwe le dilemo ka me boga le mengwaga ke se sabelo solo o taba tsota ka go tšo tšhukere e aine sa khala gona le go gola kwa dipolasi go hale ke wa story re di cheka ka mathe go di tšhesa ha ka ma 2000 bona tšhebile ma 2000 ana story ba o free mode ha o e tshwela ha mathe ana matha tsebe ya bile ga sa ka sheno ba di adjust go ba di mola bo cotton na go ba di mola wool ba wena pelo a ina go ena tseba ntho e wotlolla check the material and send it le modimo jwalo ha no dumella hiti ya sa checka quality ai man fume mo no pasitse test ya quality ai re ga me ka fela let's go to di mahobula hinja twa wotol aye tama ne kana la mshane mo maski tu thewetse ke monna ke na le sutu tsena ka seo ke na le pride khale ke sokola ba sama di mo ke bu khale ke sokola ke go ke kenya heke ya Edgar se ka dai mo na report le tsotsi se la bua ke nna mo di monsa dintse sutu ena ka mshana santsa ke kena shawari o tlolla le ba ka le ne ke ga yo tlolle
ha se re betere ko bane ke hloka ka je mara ke yone ke ne mollo tse di disetse o tropo ha o ka bona modimo isa wena a ene motho o tse bona le lebaka Hey! o tlolela modimo o bona se di papeng fesi le o ka ka wa sa foke mara ile modimo you'll arrive alive. Abantu ba morena ke so bule ntho me confuse mona ha fitla Bethania. Bana ba bang kaofela wa bitsitse ka digenda. One hore daughter, one hore son. Ha fitla Bethania hore Lazarus. Kanti ba bitswa ka mabitso ke bana. Ke ba bitsitse le bitso ha ba phela. Bo mafume ha ba sa bitswa bo ngwana kwana ba bitswa ka mabitso. Hobane ha bane ba hema ba bitsitse lebitso ha o batla o iketsetsa favor ya o bitswa ka lebitso mohla o shule o tlamehile o bitse lebitso ha o ntse phela le kwa igama elihlekekayo ene la sa go yena Jesu na sa dilele lefu fela mo ona dila le lebitso Santa Muruti. ma sa mo hlola lefu fela ba lo hlola le lebitla re tshwamela dile mabiki ena go wena ga sa go tlamela o dule le o fetang na o dule 4 bana ba juta bana bana le kelelo nyana tsa ga o ke dutse bo 3 days 2 days o tlo phela ke go ba o shweshwe ba mo getse kana go mo gatang wa kula re no 2 more days a ga ke batla ganya di a die Ai. ha o ka bona modimo a sa sa wa gabe o tsebe o etsa wena ka gabe o ka bona modimo a sa sa wa gabe o tsebe o etsa wena ka gabe ba tla banna ba bang ba hloleile ba shebe wena ba tla hotspot ha o fume but the God of this man ona o ska bala bebele o tatile na go batla bala na bebele ke bala ntlo la ebe di tau tsena ta fita o di bolaile ho na le verse tse sa bolwa tsa go di mo wa pili ska go bona ka di sutu tsena ka na le mengwapo le tse di bolaile di re mo wa pili ati mane re mo shata ka they were not feeling the heat they were not bent la re sa tshima ga utlwa ka mollo ene bohloko bo ruta bohloko Sure. Ai. a tsamaya le motho a sa tsebe pain a sa tsebe pain o tla o etsa beng monna tseba mo feta o tseba o fihla Ai. ke re monna tseba mo feta o tseba o fihla Muti fume kwa za ukapela kia zama Jesu hasna maqiba una sokola lo kena na tlamela kokote mara hali metsi a tswa madithi una phunya mabota ha ba mmotsa ke phunya ke no bane ke phuntsha Rena bele ko ha ba mmotsa o kene zo na phamisa jala re check here I have the wound for this Wari ntotse ke phutse ha di ga tumetse wena ape ga tla go yena o bane re batla di batla yena mina thoko ga o le teng ke hloketse bo ya thotse ba je sorry all I am the resurrection and the life John 11 from 26 or he who believes in me Yes. even if he can die he will rise again. But higher below just statement total. Only he who believes in me will never die. Yes, sir. Which one are you fool? Let me farewell. Come on, how to goodbye. You know the World Cup. Come on.
Ho na le ba botsa hore ke bo mang ba le ba kubo di tshweutswe ke matsomo a senyehong ka lefatshe ba na le ruri la lebitla. Hallelujah. Hallelujah. Bibele e re bukeng ya Bahebelo e re le batho ba sentse ba shwele ba pholositsweng ha ba so thole meqhaka e re hobane Modimo o itse they cannot have it without us. Ho bolelang ha o kena bo Mafube o thwe graduation di a tumela because re tshwere graduation le hodimo a le kgone ho celebrate pele re fela. Ringa mele kaofela. Ringa mele kaofela. Ekhaya esulini sikhona izithembiso. Jesu re tla mmona. Ai. Re tla kopana le yena hodimo. Oh haleluya. Re tla mmona. Ke bona ba dumela hore kuzoba mnate. Akere kaofela kuzoba mnate. Sesiphelele sisonke. Haleluya. Mina thoko basare mohlangori tla kopana. Akele bohle ba khutsi. Babina pila konyana. Ratole ba lokhutsi. O tla ba jwang ha ke sia. Kubo yena ye bona. Ke be o pakaria. Amen. Hallelujah. Moruti. Re ke bua mantswe yana batho ba utlwise pholoso ke. Ha motho a phela hema tje. O bitswa somebody. But somebody is coming, somebody is in the house. Anga kena ka lekase a ba sa bitsa samo ba se ba ke body. Ba o bitsa body ka ba o batla le dithaole ba di ya maete. O tsebo so le body. Ma go tsebe go moya o le siko yo a body. Ha ona le moya yo a somebody. Na go ntse le somebody o tlamehile o connect le somebody. Sa o so le body a o sa tla connect. Ai. Le fulle la iketsetsa monyetla wa bona bophelo. Ha ebe mmeo ke se hlabelo sa go hlabela. Imele le fula morena o siasa. Ke tsaya ga mahloaka. Ka bona Jehova. Ke bona dumela hore la ho le tjena wa bona Modimo. Ke bona ba dumela hore la ho le tjena wa bona Modimo wa bona. Le fula malema Modimo wa bona. If God be for us, who can be against us? May the Lord strengthen you, sir. May the Lord cause his face to shine upon you. May God grant you favor and grace. May you be blessed coming in. May you be blessed going out. And no weapon formed against you shall be able to prosper. You shall be called blessed in the city. You shall be called blessed in the field. Nations will come to your light and they will say, we want you, God. Sure. And then I batla lo jwetsa ka sheno ha ke lwane le dipile tsa lona tsa bo o khona o isine ha ke lwane le tsona ha ke tshitse di doctrine mara nna ke dumela hore Jesus was the fourth man in that fire. Ke number ya Nebuchadnezzar ga se ya motho ke ena ke bona motho a bone. For now we don't count like Nebuchadnezzar. Jesus was the first man in that fire. Ai. Apatao. Ai. Au kenya mo sa kena. Ai. 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 Ena moti fu me ule bala Biblia hanta. Hauna moti o shapela ka ba mmoni. Ile Nebuchadnezzar ho mmoni. O tshwana ka ipatela wena isenola ho bona. Ena why abitsa moga modimo. Wa sa ka modimo mo tsebela ka moga. Nebuchadnezzar go hlanya. Mo tsebela ka moga ba moga o tlo hlaka wa matimo. Go bane ha batho ba o kenya mollo ba etsa New Testament e foste ka ga old. Bona le ntse di ga di o hlaela di potlakisa le ntse tsa re tloetsa la ya rapela ka go bona be God accelerate. Ai. Sure.
ntho mo ke ratang ha ke rapela moruti Jones e ha ba tswa ka ga mollo e ba sa nkgele mollo ko modimo ha tlo dila fela le funeral ena tlo dila le di after effects ko mo ke kwa nkgantho e batho ba hlalefu ba nkganyo ka nkga favor ka re mo ha o tswe ka ga mathata skala sa le hodimo se bone ho lokela Sure. ka shebana le wait potso o tlamelo e botsa se ka ntate moruti Jones wa re modimo baneng o tshepetse what you are carrying attract everything that is coming against you. Shall we all stand? Come on, let us give God the glory right now. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Everyone just open your mouth and release a prayer upon this prayer.